Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Matikhomelo yo biha hi xiyimbeleri Paparilani Ntukulu wa N'wachapu ni vona nga ku swa va onhela. Xiyimbeleri Paparilani loko va hi langutini lembe leri nga hundza eka nguva leya khisimusi liya, hi nga ka va kumanga na gigi na yin'we. Leswi ni vona nga ku swi vangiwa hi matikhomelo ya xiyimbeleri Paparilani. Loko mo languta Paparilani a va khomi kahle swiyimbeleri leswi va tirhisanaka na swona xikan'we na vakondleteri va tigigi, ngopfungopfu loko vo ze va nwa muhloti ya Queen kumbexana va nwa xihoko. Leswi endla leswaku Paparilani va sungula ku rhuketela vanhu lava va nga tirhisana na vona, va tlhela va rhuketela na vakondleteri va tigigi. Leswi ni vonaka ingaku a ku heteleleni swi tlhela swi onhela vona. Hi ta tsundzuka ku ze ku va na nkarhi laha xiyimbeleri Paparilani Ntukulu wa N'wachapu a va kuma tigigi to talo. Se no vona ingaku swin'wanyana swi nga fika swi va onhela matikhomelo ya vona. Hambiloko ri ku sweswiwani va nga kumi tigigi to tala kambe timbirhi tinharhu a va ta tikuma. No vona ingaku matikhomelo ya vona hi yona ya endlaka leswaku ri tigigi va nga ha tikumi. A hi voneni nkandziyiso lowuwa. N'wana Madala, lexi nga na byela xona ka vutomi bya mina, mi pasopa Good Friday leyiwani. Mina n'wana mane taletani na yona ende vona va ku dya hi mehe. Leswi mi fanele mi byela swona vanhu va ka Gaza leswi nga na ku hlekana na ha swi lavi, but tinqambi to tala va lava ku duma hi mina. Tinqambi to tala ti dumisiwe hi mina, ni n'wana tiyete mihloti Ntukulu wa N'wachapu mina. Se sweswiwani munhu loyi a lava ku ni fitara 15,000 cash, wena Metro na lwave Rusa ni ta mi byela mina yimani ku lava ku dya hi mina. A mi nga tivi no tiveka tshama ni famba ni xavisa mizimba ndzi ri n'wanuna mina. Metro na Rosa man. Metro na we Rusa na lwave N'wakhamba lexi xa Magoxa lexi xavisa mizimba a Soweto. Ni ta mi byela marito man'wana, ni ta tlhela ni dlaya munhu mina ka vutomi lebyi mi dlaku hi leswo. Va vula mina Dr. Gaza, a hi minyusi n'wana Madala hi manyana a nga pfinya xikhendi wena nga ku wo sika bolweni. Va ni tiva kahle mina luya himpo wo ni bya point yin'wana ndi u ta rhamba masaka ma wena ya 3,000. Loko ni vulavula va ta ku Paparilani u sungulile va ka munghana wona ni va xavisa masagwadi. U ni ku byela mina Paparilani hi mina the original. Vanhu va ka Gaza ni ta mi byela lexi mina hi tise hi ta ni chuwanga mi vona Good Friday, mi vona Good Friday va ri ngoma ti chaya mina na ti chaya. Lava va le kerele ni vona va ri 20 na nghoma yi vulini. Luwa Metro lexiya xa manager ya yena va vona ku nyongwa na mpfuna mi duma mara a mi ni hleketeleli. Kumnandi emakaya. Mi nga weli la a ni ri jombo ko dumi ku vhiya mara mi ta sola ngopfu. Na lowu N'wamarhama lowu wa ka Kovani luwa wa gay loko ni kuma na n'wi pfa nhloko eGhana u ni n'wi boxa hambana vuswa manje. Leswo no mi byela mina 15,000 ka mukhomi na hi lava hikwalaho ndzi ta boxa munhu a ku boxa hambana vuswa mfana wa mina u nga ni tivi. Okay, ngene xigodini Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.